Biyag ti tao. Hello, adtoy manan ti gayem yo amang kablao kada kayo itinaragsak nga oras kanal daw yo amin. Kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti baro manan na drama, makablao man pa ni Eva Dayos, Julie Obras dita Saudi Arabia, kani Larry Pulido dita Hong Kong. Kaya ti tayong tinga denggan ti episode 359. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Agyaman nak, tay manugot kang agkita tayo ti dayto yung restaurant. Sylvia. Awan ang yaman na, Lauro. Nagkariak ngagkita ta ita. Naka-order ka ka din. Juan, urayan talahang ta iluto da ka no, bay. Kaslan naliday ka. Ada ka di tayo pareko? Kuwang amin, Lauro. Naibusan ti intad mo ak kwarta idi na palabas anawas. Awanan gastusak. Day talaga, yam. Di ka madunagan. Ikan kay ti kwarta inton madamdama. Agyaman aklaunay, Lauro. Luka sa pulong ti kwarta. Di ka gad-gad nga masidag kanya. Saan aparikot ti kwarta kanya? Awan samot ni nanang mo dito'y balayaw jaw siya po. Ada ka din napanan na. Itay pelas dos iti malamarimuar. Ngam aging ga ita. Saan pa nagawid, Lola? Sa dino tinapanan na ya. Tsak amuha, Lola. Di namat imbaga no sa dino ti papanan na. Basta ti kunana, kat urayek latan. Apay, ada ka di masapol yukin kwa na, Lola? Ada ko may paramit ko kang kwa na. Tangdanak maki day. Kasaritak to ni nanang, Lola. No bilang takayat na. Ibagam tag text kanya ka. Di na ngamin replyan dagiti text ko kang kwa na ka. Wano saan, umaylangan ni Jebalay tag sarita kami anya. Wan, Lola. Ibagak to kin ni nanang inton sumangpait. Nanang, narabyan ka man. Wan, tanag-date kami ngamin itinopyo. No kasta? Adagaya man nobyom, nanang? Wan, bak nang day jay. No kasta? Saan na masapol magtrabaho ta, nanang? Saanan kabailan na nga itid ti masapsapol ta. Ay ungayam, ada ti in-take out ko amakan para kan ka. Madlaw ang naggapo itinginginaan na restaurant day ta, nanang? Wan siyempre, kas na ko nakitay, bak nang tinobyok. Saan tan aparikot ti kwarta, anak ko? Kasaritam to nga rod ni Lola, nanang. Imay ngamin itay. Kitsalsaludsudan na, no kahit mo ti patangdanan ken kwa na. Tada ko makano ipaaramid na ken ka. Saanin iti anya pa'y laaga po amakipurdiya da tao. Kat adnamot ten timang suporta ka data. Oh, kita am ti wallet ko. Ado manin ti kargana. Ha? Ayun, nanang. Anya ti kayat mo merienda, Mari Eden? Ne, libre na kaya Mari Sylvia. Wan, siyak ti makamo. Ne, ada nga rod pagbayad mo. Ada ilibre ka ayan no awan kwarta. Kita am ti wallet ko. Ado ti kargana. Ne. Ala, nagadumang hagpay sumare. Kas na di ka ngamin mamati kanyak, Mare. Nangalaam nga iti kasta kadakkel kwartam. Secret. Ala, ang mga no nagtaod mo't iti dakas day ta kwarta. Di ka madanagan. Saan ko at inakaw ti kwarta anakitam. Intad dala ang kanya. Sigurado ka Wan. Ala, ibagam ket dinoan niya ti kayat mo merienda ta ilibre ka. Agawa tani, adda pa'y papanak no madamdama. Nay, naimbagman ta nakaumay ka, Silvia ka nakan. Napan kayo kanumot ijay balay idirabi ko na ni Diyos, ante. Ay wan, anda ko mga rodi paramid ko kan kano kayat mau. Tangdanan ka. Pasensya kan, ante. Ngamjak masango ti makipurdiya ita. Ay, kastaya. Ni Mari Eden, ante. Amangan no kayat na day jay. Ay, ada nga ta di ta balay da. Wan, ante, adna. Pasensya kayon tamanipod ita.
Awanin planok ang makipurdiya pa'y. Si kaman ti Pordia, Eden, balasang kaw. At dala ko maipadalos ko kahit. Ay ka, wana na. Mabalinta sa anak mo tabisi ita. Saan ka no mga minamasangon ni Silvia nakaanak ti makipurdiya? Ay na, kasano kat adon ti kwarta na day ja kumarek, nana? Ha? Ado ti kwarta na? Wana na. Impakita na ti wallet na kanya. Na, pangalaan na kumay ti kwarta na ngay. Kat saan mga agpaw-paw itjay ex na? Diya ka mo, anana? Di namot kayat nga ibaga kanyak. Santa na pagsaritaan ti may papan iti day tabanag. Ada siguro mangmangtad iti kwarta na Iso ang masaduta na makipurdiya. Agasam man, mare. Iti gayam sikat nga universidad ti pagadadalan ni Diyos nga anak mo. Aywan mare. Saan laang asikat, mare? Nangina pa'y ti matrikula ijay. Ay na, naimbag man ta masuportaram ti panagadal na. Nga oray nangina ti babayadan ijay. Ay, kat siyempre, mare. Adda ti kwarta kanya. Kat, anya nga ti kurso di anak mo? Engineering, mare. Ay, adan to nga rod, engineer nga anak mo, ano kwa? Ayun na, mare. Agurayak laang iti manu atawan. At damat tanti engineer ko. Ay na, naimbag ka pa'y mare. Uri saan ka ngagtrabaho kat mapagadal mo latta di anak mo. Kasapulak ti kwarta, nanang. O sige, siya kun ti makaam mo, anak ko. Adapay ka di kwartam? Naibusan. Ngam siya kun ti mangipamuspusan iti dayt na. Di ka madalagan, anak ko. Basta say-saya atam ti panagadal mo, ha? Wala nang. Di kay madanagan. Saan ko matabaybay ang ti panagadal ko? Awagak pa'y tinobyo. Dumawatak iti kwarta ken kuana. Tapno adda gastusan ta. Kasapulak ti kwarta iti kabitan na panawan, nanang. Agyaman na kiti oras mo, Silvia. Awan anyaman na, Lauro. At iti kwarta, adaw-dawatem. Sobrang samot da ito Awatemon, para kin ka talaga da itang amin. Inton maminsan tumanan, ha? Wen, i-text kanto no kasano. Wano saan? Si kanto tag-text ka niya. Wan, ala, agsaganak nga rudan. Tanasken nga agawid ak sakbay nga agalas 5. Mare, nakitak ti lalaki akadwam idi na minsan nga aldaw Lalaki? Adaya mo? Ni Lauro day jay, saan ka di? May isa kadagiti baknang akabaranggayan tayo. Shh! Tangiwat mo man mo't, mare. Agpudno ka man, mare. Adda ka di relasyon nyo iti day siya, Lauro? No addaman relasyon mi, awanan bibiyang mo iti dayt na, mare. Ay, isuumot lagayam nga do ti kwartam, ha? Ay, kabit na kan samot day siya baknang. Panunutam no anya ti kayat mo a panunutan. Basta siya, pakaragsakak tar alamidan. Tinapatag, ado ti kwarta. Sa anak nga agrigrigat, akaskan ka. Ala, kaano pa anang rugi ti relasyon nyo? Nabayag mat basita na. Apay, adda problemam iti relasyon mi kin ni Lauro, mare. Ay, kwa. Kasta talaga ti piyag. Rumbang lang nga agbalin tayo a praktikal ita a panawan. Grabe mat dayjay ang kumarek. Manakibiyang. Sino, nanang? Dayjay amari Eden umapal kanya kanak ko. Umapal ka data. Ngamin, oray sa anak nga agtrabaho kat addala ta kwartata. Mapagadal ka pa. Managapan mo't gayam ti gayim mo, nanang. Umapal talaga. Taaging gaita kat agrigrigat latta. Iso asika, lalaingam, tapno makagradwar ka. O, kitaam ti anak ni Eden. Di na mapaadal iti sikat apagadalan. Iso nga apalan na ta. Wan, nanang. Mano abulan langan kitag turpusak matan. Numapasamak dayta, di karkaron nga agprogreso ti biyag ta, anak ko.
Ken nakarkaro nga apalan data dagiti kalugaran tayo. Numapasamak dayta nanang. Eden, balasang ko. Pudno aya di nanggag ko asayang gusang. Ada kano karelasyon ni Silvia abak nang diti lugar tayaw. Ha? Ibagaman ti pudno kanyak balasang ko. Kuha na. Pudno ka day. Uwan, nana. Amom no asino day ta alalakay? Kuha, Ni kano Lauro? nilangan Mari Silvia ti kasarita yun, nana. Diyak kaya ti makibiyang itibiyag na. Tamangan no panunutan namanan nga apalak. Sana nasaya at ti kastangar aramidem ka anakaan. Apaya kas tamot ti bagbagayo, anti. Di pa nakirelasyon mo ken ni Lauro, Sana nasaya at amumot nga da asawa na. No si bibiyag lang dagiti dadakkel mo, sigurado alapdan da kay ti kastangar aramidem. Ay na anti aya, practical ti biyag itan. Di bali akabit da tao, tinapatag, ket adda ti magastos a kwarta. Anya, ay una yan. Proud ka pa iti kastangay bagbagam. Ay wala anti, proudak iti bagi, ngamin, inayat nak ti may sa abak nang. Ha? Nga mabalin ka di anti, no imay kayo tapno sermonan daklaan, mabalin yun ti pumanaw. Saan ko nga obligasyon ti agpalawag ka na kayo? Ay nakaanak ka, nagpanunot ka na imbag. Tanumaamuan ta asawa ni Lauro dayta, ang mga nonya taramidin na. Saan kumapay mat nga ita, anti? Di na kumapay maamuan, tani, agad-adal pay lang ang di anak ko. O madani mat ket din ati graduation na, ngam kasapulan mi pay ti kwarta. Aniya? Hello, Lauro? Nakaawag ka may. Ada ka di ti masapul mo. Kasapulak ti kwarta. Manuti ka sa pula maya. Sika, numano ti kabaalam nga itad. O sige. Kita tangaron iti sigon at ambayan tayo ton rabi. O sige, bye. Silvia Mare, agdinamagan dito'y lugar tayo ti maipapan kada kayo ken ni Lauro. Awan bibiyang ko, di uray pa'y maamuan ti intero asa nga lubungan. Kaasimot ni Josh nga anak mo. Amangan no mabuli. Nalaing atao ti anak ko, Mare. Saan abas ta agpa-apekto day dyan? Ay na Mare, agpanunot ka kumaan na imbag. Amom si ka Eden, talaga kontrabida ka. Amo ka, umapal kayo kanya, gaputa uray kastuya, ado ti kwarta. Saan akas iti daduma dita, legal da nga agpaiso nga asawa, ngam agrigrig at damat. Nakagradwar kamot laangan anak ko. At damot laangan anak ko nga engineer. No sana po kada kayo nanang. Saan ka makaturupos iti panagadal ko? Anya ngayon ti plano manak ko. Agtrabaho ka bayatan ti panag-review. Agbordig samak. Kat no makapasaak, makaalak to ni ti lisensyak. Aywan, mayat day ta plano manak ko. Mabalin yun asinaan ni Tata Lauro nanang. Kasta talaga ti plano kanak ko. Saan tan akasapulan ti kwartana. Pangaasim ta sardengan na kamin, Lauro. Anya? Jakon kaya tagbalin akabit. Saan ka nakasapulan? Itata nakaturuposan ti anak mo. Kasta mo ti ibagam. Ulitak, jak kayat tagbalin akabit. Kayat kun nga urnusan ti biyag ko. No kasta nga ron, isublim ti kwarta ngayon inted ko keng kaide. Iti anya aga po. Nabayadak mo tan dagiti inted mo a kwarta. Saanen amasapol abin-sabinsaak nga ibaga dagiti imbay bayad ko kan ka. Ha? Agawit kan. Pangaasim tadi kan umay dito'y balay. Amangan noan niya pa'y ti maaramid ti anak ko kan ka. Numasangpetan na ka dito'y balay.
Ada sorpresak para kada kayo nanang. Anya day ta, anak ko. Nakapasa ako ni ti board exam. Ay na, congrats anak ko. Ay na, umapanlakit di dagiti kalugaran tayo. Nagparami da kiti tarpulin nanang. Isu ti display iti sangwanan ti balay. Wala, tapno makita dagiti lumablabas. Ken maamuan da amay sakan nga engineer, anak ko. Motor mo ka diti insangpot mo, anak ko. Wan nanang. Ay katmayat nga rod tadda service mo. Ay wan nanang. Amuyo ka di. Maditi pa nagkita da lola ko ni ken Auntie Eden. Idi nakita dang adda motor ko. Anya kumapay. Umapal damanin iso akas na. Dahiti balay ti sumaruno ayor nungak nanang. Yan tangay adamot ang trabaho. Agi patakdir tayo ti dakila balay ta. Tapno ad-addang umapal lagi ti managapal at tao. Tay balay akas la mansyon ko, maanak ko. Mabalin mo at nanang. Napintas to ti disenyo na. Tasyak ti mang plano iti balay ta. Ay na, magagara na kun nga agnaid iti dakkel ken napintas ang balay, anak ko. Agrubat ka din, anak ko. O nanang, marabyanak tong agawid. Sa dino ti papanamayan? Birthday ti kayem ko nanang. Agpa-night swimming ka no? Ana, awan parikot no may papan iti day taabanag. Saan ka lapdan, tapno makarelax ka mat? Agyamanak nanang. Di ka matanagan. Adda motor ko pag service ko. Saan ka maturog ijay? Alaam-laangan ti duplicate ti susi ti balay. Taamangan no jak mapuutan ti isa sangpet mo. Wen nanang. Ay, asino mat dayto nga awag. Amo na apan naturog. Umaw-awag kitin. Hello, asino dayto eh? Hello, madam. Ha? Asino dayto eh? Madam, anak yung katitagnagan iti Diyos. Juan, apay ka di. Nadisgrasya ta anak yung ma'am. Anya? Saan? Saan apod na dayta? Sa dino tayan na? Diyos, anak ko. Apay ngembate nakmat. Nakakaasimot ka, anak mo ka, anakan. Ay, kasano ka itan ngay. Diyak ka mo, ante. Diyakon mapagsusurot ti panunot ko. Diyak pulos ni namnama mapasamag ti gasto eh. Ay, anya ti ko na dagiti nagimbestiga ngay. Nakainom ka no ni Josh? Wanante, nakainom tanaga po iti birth yan. Ay, una yun, tigas-gas at anak mo. Kaano lang nga naggraduar, ngam natay matan. No amok lakas tayo ti mapasamag. Diyak ko mapinalubusan ti anak ko. Nala, agbalin ka kumaan na tigkar ka anakan. Masapul asarang temdag iti apan nubok iti biyag mo. Anya ngayon ti planom ita, Mare Silvia? Diyak pa'y amo, Mare. Diyak makapagpanunot, anay mag. Aging gaita. Diyak maaklon ti kaawanan ti kakaiso ng anak ko. Amo ka na sakit para kan ka tinapasamak. Ngam patib karam ti pakinakam mo, Mare. Diyak amuno kasano amang rugi akmanan. Aywan, agsapsapol iti dishwasher ti gayem ko. Amang ano kaya't mo tagaplay ijay? Sa anak pa'y anak kasagana nga agtrabaho, Mare. May mayat mutlaeng, no adda pa ka kumikumam. Tapno saan ka amaburyong dito'y balay mo. O anya, kaya't mo tawagak di gayem ko? Ala, sikat ti makaam mo, Eden. Diyos ko, adtoyak ita dito'y simbahan. Tapno umay agdayaw, kanagkid daw iti pamakawan mo kanya. Gapo iti nagpasulak, iti kalabas. Pakawanan na ko, Diyos ko. Gapo iti panakikamalalak. Ken iti kinalastog ko, iti kalabas.
Ikarik adya kun ulitan day jay nga inaramid ko. Kat agbababawi akon. Kat agyaman tainik kanak pa'y itigundaw ay kong agbalbaliw. Dayto'y arod ti dawat ko. Itinagan ti Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Amen. Rumara kundi ti simbahan. Adumat lat tagayam ti umay agkararag dito iti kastoy nga oras. Aguray ka. Tinaka-wheelchair itiruar ti simbahan. Kasla mairupa ka. Silvia, kumusta ka na? Lauro, kunaktupay kita ka. Naka-wheelchair ka matan. Wen, tanakapsut akon. Manipod na atake. Anya? Imay kakadimet nagkararag. Wen, Lauro. Imay kamet nagkidaw iti pamakawan iti Apo akas kanyak. Wen, Lauro. Agpada ta. Kanayo nak nga umay dito simbahan. Kanuray na daki di balay. Kanayo di pa nagkidaw ko iti pamakawan ti Diyos. Gapu iti nagbasulak iti kalabas. Wen, Lauro. Kat agyaman ta iti Diyos. Tainik ka na tapay iti gundaway tangag balbaliw. Kat asino nga ro ti katguam. Jaya pukok. Iso timang kuyog kanyak. Nakapsut mo't tanda asawak. Iso nga dala ang matidya balay. Sige nga rod, Lauro. Panawan ka na. Pagyamanak mat, ti adoan ay tultulong mo kanyak, iti kalabas. No pa'y basol day jay nga inaramid ta. Pagyamanak latta dagiti na itultulong mo kada kami, nga agin ha. Naimim nas dagbyag, no pasiga kinasaya at ti maiwayat. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan day tanga istorya, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. Niya po Diyos timang tarabay iti tunggal maysa.